Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin asanga pada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadato ti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rembag bigat kada kay aming kasangapada, kaya rembag nga oras, aldaw, kada kayo. Anyaman nga aldaw, ken oras, iti ayan nyo ita nga pasat tilubong, kapkablawan na kayo tinembag nga oras kada kay aming kasangapada. And please, ibag pagkasim ilaunay nga pakishare this program, papagayam. Share. I-share iyo ti program natin. I-share mi, di talento mi, kada kayo, liwliwan da kayo, tigid-kid daw mi, i-share yun na ito programa tayo, tapno, mabuyam at digagayim nyo, nga sampa nga nakapalo, nakalike, iti fan page tayo. Thank you. Pananan nyo papagayam, ti pagkasalitaan ni Maria, nga napoluan iti utang. Ano nga talaga ito nga utang? Ini nga Maria, iti nakautang, ana klase nga utang, utang kalimutan, uno utang nga nembaganakem, uno anya. Padaanan nyo, papagayam na ito yung pakasalitan, kahit pag-share yung programa tayo, tapos yung kasakit. Ada ito tayo matlaing, ngagdadanggay, iti onos, ti duwang oras, iti na ito yung nabigat. Sa gudayan nga rin ti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayo yung Maria, anapuuluan iti utang. Dear Manong Nemi, oray kuma numaditibagik nga bumangon iti day tangag sapa Manong Nemi nga masapul a bumangon na. Tanumaladaw nga bumangon ket masapsapa nga makariing Manong Nemi ni Auntie Marga. Adun tumanen nga kakasakit nga sao ti mangig kukenkuana. Napia kumamit no sa anak apunguten, napia kumamit no sa anak nga sipaten, napia kumamit no sa anak nga kedelen. Irinto tamay sakon nga nananay nga balasang Manong Nemi. Iti layang napan nga bulan, ti panag 18 ko. No may pa sa anak nga nagpapaala, uray ka ano pa'y kung mga birthday ko kat sa anak nga mapapaalaan. Kang kanahin dakid di Manong Nemi nga giinom, daan ti Marga, kan dakid ti parkada na. Uhay Manong, bimangon na,
nagparinto mga sak nagkararag nga nagyaman kini Apo Diyos. Ta siririingak, si bibiyagak anabigatan. Nagyaman ti panang tarabay na kanyak nga nagpatnag, ket kinidaw ko kini Apo Diyos. At arabahin na kuma, iti da ito nga agmalmalem, kinmasangwanan nga aldaw, karig kanak iti pigsak, nga sumarangad ka nagitirigat. Inayon ko pa yung daw dawat manunemi, nga sabi ko tagbalbaliwan ni Auntie Marga, sa anak ko man nga tratarin, nakasla nakarkaro pa yung tagabo manunemi. Daw-dawat ko nga sabi ko dada pa nagpatingga, ti kasto nga kalbaryo ang makaspasamak idibiyag ko. Tamanipod pa di adan pungot ko manunemi rigaten. Itinak sinagrap, awang pulos. Irimparik na ni Auntie Marga kanyak nga ayat. No di ka talaga nga inadipan na manunemi. Iti makarwarak, iti siled ko, manunemi tadamat siled ko, nga urela nakadado digiti lakna. Tanamin aduda kon manunemi nga nagpanggapan nga sinirek iti siled ko. Digiti barakada ni Auntie Marga, nga pada ni Auntie Marga nga mamartek manunemi. Tinurungkon manunemi, iti bangsag, nagdaram usak. Alpasan na, nagidadang akong titanom, orekas kasano, kadagkape. Tinarapin ko, manunemi tinagurnus, nagdalus. Ere mapanak itiruar, manunemi sangot ti balay, asos. Naipasabat kanyak ti sanger, ti arak. Huwag manong, imbes ko mga presko nga angin, ti may pasabat kanyak ngam saan. Arak. Gabuta kas taunay manen manunemi, ti kakado, dagiti botelya, nga natulid, baso, kanda kita nagapulutanan da, nakawarwara. Inananusak, inurnos dagiti botelya, impangko, tirombeng, ipapanan na. Yan, inaalak dagiti naramad da nga pingkan, kutsara, tinidor, dagiti baso. Sa ako yung panin di bangsang tapno inawa. Ori nasap nga't palayang manunemi, yung madamat silaw, iti puste, ti sangot ti balay. Sinagada kun manunemi ti sangot ti balay. Woin manunemi, kasto'y ti rutak. No makariingak, agidalangak ti danom, magkapeak, irapin konton ti agdalos. Ang kanayon, agkaraiwara ti botelya, baso, kanda dumapay, iti sangot ti balay. Tapi kumamad no, agpakaturog da manunemi. Alas 12 lang arudan iti tengat rabi, makadringgur da palaeng, agbaon dan to palaeng kanyak. Parbangon to na makaturo ka. Basit to laeng nga oras ti turog ko. Sud ka po naman nun nemi kang kanayon nak naglalado. Pagpinasan na manon nemi katsanak ba't kadi nga umres. Okay lata, iti salunat ko, nga madali di kong dawi nga kakapsuta. Kurang titurog manong nemi. Kaya na sobra nga banog. Tasyak, tagsapsapol, manong nemi, tigatang mi ti kabagas, kanda dumapay ka si daan mi, dududwa ka matpalaki di akin ni auntie, dududwa ka laeng. Ngam de dyan manong, sigarilyo arak. Aga po amin kanya. Babaen manong nemi, tinak, isisirik akas tagabo, da lulo magno kenilula syon manunemi nga agnaed iti panakilin nga daan nga balay ken kastameten manunemi nga adu dagiti agab-abang kadakwada gamot adu ti talon da saad da dagiti anak da manunemi di syudad nga mangipawpaw itmet kadagiti kasapulan da imbag manong taadda da lulo kenilula nga nangalakan niya akatulong da. Orekas kasanong laeng akit adada nga mangted kanyak iti pa nakasweldok nga aglaba agdalus kanda doon pa ipatrabaho da kanyak iti balay da. Mas asyan da nga urut kanyak manong. Nga mabalin na ko ket alaen da agist anak stay in ti panagyang ko manong nemi kadakwada. Ngem sanak matapalubusan ni auntie masapol kanong nga agawid da. Taya agist ti marak kanumet. Siya kanumat, iti agdalos, agluto.
manglabak yang kuana. Manong Nemi, adun idi agon dawayan nga intarayak tinalawak ni Auntie Marga. Why, namin adukon nga naramid da ita. Ngayon sa dino ti papanak, isumatlayangan ti kakaiso na kakabagyak nga kabsat da dinanang Manong Nemi. Adumat idi dagiti mayat nga mangalakan niya ngem no umay ni Auntie awan maarami danda no di ihawid na. Di tak maigawid dagiti papanak nga magkamangan. Manong Nemi, masabol ka no nga bayadak ti utang ko kini Auntie. Ngagingga nga si bibiyag isuna ket pagserbiyak. Utang ko kano Manong Nemi ti biyag ko. Kaso nga nagbaling nga utang ko ti biyag ko ken kuha na Manong Nemi ket saan nakmet nga ininaw kinarga kinimpultit. Tahambat nga isut ina. Ngem sang kaibaga na Manong Nemi nga natayak kumaitan hindi nakinsalakan kontra iti amak. Manong Nemi, agkap-kape akon nakaisaang kon Manong Nemi tinapoy pampanunrek manen no anyat si daen mi. Una ipasahong ka si daen kini Auntie. Nakita nga dapat na nabati nga noodles Manong. Napanak ti bulong ti marunggay. Magustuhan da ito ni Auntie. Sa kinitak no dapat na itlog kada. So nga noodles, nalaukan ti marunggay, ken itlog, ti sagana. Aldawan Manong Nemi, nalaba akon ti mureng miki ni Auntie. Nadulusan taglawlaw no ornusen ti uneg ngambat maturog pa lang ni Auntie. Saan nga mabaling nga panhawak isuna? Nuwa, sampay nga nakariing. Hindi makariing Manong Nemi. Deta, Alia! Auntie, etempla na konti kape. Ha? Alisto mo! Wala Auntie. Hindi, kaano nito yung kaya nga makasalita ka na siya at binubugkaw kada no sa anak agkuti nga dagos kidalid na. Nagreklamo ka? Agreklamo ka, ha? Dito yun, Auntie, natempla ko, Auntie. Ito sara na kon. Ano dali mo ito mapamigat? Ito, Auntie. Dito manen. Isumot na tada nga nakasagana. Ito mamisa na kasapurak na tayo nananay pagpapigsa. Kaya tayo paksiyo. Kanto gumatang tayo mga muraga ti bakata paksiwem. Wain, unang bulalo. Wain, awan mo na yung kwarta kanti. Ano nga wan? Diyak kalibot ko na keng nga bumali ka kindakalo o lakay magno kiniya. Ay lakay magno. Wan, magno kiniya syon. Bakit syon? Sabot nga ginanahin nga mang tedda, Auntie. Pili dami da. Abi nga nga di mo tong palin di bagbagakig, ha? Di bagbagangan niya, Auntie. Anong ibagbagayo, Auntie? Ay, nalibatan ka din. Abi nga di mo sulusugin na dyan nga lakay magno. Ha? Kinagpindas ka. Ipakita mo lang na tabaroko mo. Di kiti legs mo. Ha? Kung saan kit bigla nga rakupan kita. Bisituan. Auntie, ano? Di mo kaya? Amo na solisog mo na dyan nga lakay. Kat maitad mo tibagim kang kuwana. Bumak ng taloko. Arugam tumatit ti manghut-hut kang kuana. Dumawat ka ti kwartana. Aglako ka na kita iirik ka na bagas nga nakapanpan ni bodega da. Uno saan ka dumawat ka na kita anak na di syudad.
Pagbaga sa misuda, basta itid mo tibagim kang kuana. Tapno da sarbi na madlatapintas mo. Tadi mo kayat gaitid kinibaldo. Jack to aramidin na tanti. Talaga natangkin ti ulo niya. Ang agtungpal ka niya. Agtungpalak laing no nasiya ti bagbagayo. Anya nasiya at dadya di mo ka di maawatan, no? Anat serbi ko mga napintas ka loka. No di mo aramatin ti kinababaim. Tapno buwak nang ka. Di mo mat kaming kahit ni Baldo nga mamang pegar-arab kang ka. Ni Baldo kat dabak nang met. Sige, Andy. Makamo kayo. Ina ko nagtrabaho. Masapul nga. Adda ako ni Tibalay da. Lolo kani Lola Sion. Amo tog balante ko na. Alala, Andy, banyo ta. Magkita ka na pinta sa gundaw. Para ba nang balay ka kamang sulisog kini Lolo Magno. Ay, kastaman ti ko na. Oh. Tegatan ko sigarilyo. Awan na bati natin. Anya nga awan! Di mo kandi malagip nga no saan mong itad kayat ko? Kat kakaasi ka? Anyat kayat mo? Pungot-pungotan ka nga kadagadalan? Wano mang tad kayat ko? Ha? Sige, hindi. Mang tad kanto pa lang ngamin. Ado pa lang ang reklamo. Pingar nagsipat ka. Agreklamo ka? Loko. Kahit ko ba nang nipalagip ka? Ha? Maria? Natay ka kumaitan, nabay ka kumatan nga natay, siyam nga bulan mo pala ang idi, natay ka kumano saan kang insalakan, kontra iti amam. Ada ko niti dalan ko manong naming at turong iti balay da Lolo Magno, ken Lola Sion. Iti kasla umawang-awang lata. Dating ibagbaga ni Auntie Marga kaniya. Dan din inal daw ng bagana nga natayak kuman iti palaing siyam abulan ko dito'y lubong no saan nakinsalakan kontra iti amak. Diyan mo nagpabeso no saan? Tao mo't pa'y puot ko idi. Dasigod madlaking kuha naman ng nemi impas nga inak da dinanang ko nga iso ti puon ti pupusay na. Hindi pas ngayon ni nanang, natay kano ni nanang. Karawan kano ti sabali nga babasulan, day di tatang manunemi no saan nga siyak. Siyak kano nga anak. Tinang papatay iti asawa na. Uwain manong nemi. Ni Auntie Marga kano manong nemi tinang tagibi kanya. Tanatay nga ron ti kabsat na nga inak. Saan ka nung umaawat day di tatang manunemi ti pupusay ti asawa na ada di inak. Iso nga nagbabartek. No kasta ka nung antagundaway na nga makaasidig itiyan ko. Ada ka no dakas apanggit na kanyak. Kaya't nakanumat apapatayan ti siya ka nung arod. Ti rason ken gapuno ape nga natay ti asawa na. Kaya't nangasawan manong naming kat aglukay-lukay idin ti tornilyo ti utek ti amak. Taada ka no puunda nga bagtit manong naming. Awang ka no ti sabali nga naramid ni Auntie Marga no din nga si kaso kaniyak. Taanak-nak nga rod itkapsat na. Puro akaanakan na. Ngayon di ka no siyan abulan ko manong naming. Naikkan ka no ti gundaway de di amak. Nga mangpapatay ka niya. No naladladaw la kumakano ni Auntie nga nagsubli kalpasan nga nakaturog ket imbati na iti balay ket adda na pananda. Baka no nagbaligi kano dedi amak manong nemi nga nang papatay ka niya. Ti inaramid kano dedi amak manong nemi ket nangalay ti pungan sana inpandag iti rupak. Ket 9 months pela kano. Huwag manong. Matnatayak ka no idin, idita, dimteng ni Auntie Marga. Ket inanawa na, dedi amak manong nemi, idikas diyang inaramid. Pumurpurawak ka no idin. Imintaray dak iti ospital, kaasidgan nga ospital, imaglaki din ta nakalasta. Siyempre, panggip da idi nga i-report, nga ipapulis, ti amak. Gabutikas diyang nga rod, nga inarabid na. Ngayon nadamag may langan manong nemi nga naisarono nga naitaray day di tatang manong nemi ti ospital
nagpakamatay. Wen Manong Nemi. Idi ubing pay ulit-ulitan deta ni auntie nga isistorya kanya. Nga natay ti inak gabukan niya pinabasol nak ti amak nga ti amak ket kayat nakmet apapatayen imbag kano ta naisalakan nak babaen kini auntie sa nagpakamatay ni tatang ko. Nasaem nga paset ti pakasalitaan iti kas kanyak man. Di amo kiti Manong Nemi gaputain salakan nak ni auntie ket kaanakan nak kapsat de dinanang isuna. Di amo kiti ket mariknak ti pamateg manipud ken kuana ngem panakairurumen Manong. Tinagabo na. Ure naganus peleng idi tiriknak ken bagik tinagabo na. Gaputa utang ko kano tibiyag ko ken kuana. Ano saan ko kano ngayon na isalakan, iti papatayin nak ti amak, natayak kumapela idi kano. Isongas ken kano nga bayadak data nga utang ko ken kuana, ti panangin salakan na kanyak. Ngem kung kuanak man itinakem kung Manong Nemi na pimpintas kumapay, no saan nakon ngayon salakan. Ang kani, insalakan nak tapnoan niya. Tapno agbiagak agbalin nga alila na, agbalin nga tagabo na, ngawan ti sabali nga raramidan na no di. Alila, ngawang pulos ti mariknak kapamateg ti maisa nga auntie. Iso nga kunak Manong Nemi nga kayat ko kuma. Nga saan nakngin salakan ti ikit ko nga narangkas. Kayat ko kuma, ngawang pulos ti nariknakon nga sakit kadrigat. Awang ko ti kasto nga managrigrigat ko ita. No, nagbaligi na di amak alang papatay kaniya. Nakadano na akon Manong Nemi ti balay dalulu magno kenilolasyon. Lolasyon. Apompunasak dikit ti luhak. Gabuta kabayatan na magmagnaak. Kadagsang sangitak. Nga manglagлагip ti napalabas. Nga mangrikrik na ti sa kendrigat nga laklak amet. Manong Nemi. At aben ni gidi kundaway akaslakayat ko kadakuman mangitaray kaniyak. Tapno iya dayo na kun. Iti impyerno. Ti adam ko mga asawa kanyak. Adam matagararim kanyak Manong Nemi nga barkada ni auntie iso da ito'y ni Tata Baldo. Angem, kasano nga makiasawa ken kuana. Ket sugador mamartek agpeso nga dakwartana. Ngem isugal namat ibartek namat. Kasano ko mga mayatak. Mga ano, nakarkaron tumat taramidan na kanyak, gam taramidan ni auntie marga kanyak. Baka tilaeng bagik Manong Nemi titartare gagayan na. Namin aduna kon Manong Nemi nga pinanggap nga serkan iti silid ko. At apay nagitigon dahoy Manong Nemi nga gabuta awan tinapintas nga banyumi. Ranaen na ti oras nga umay dito'y balay Manong Nemi no kasta nga oras sa panagdigos ko. Sirsiripan na. At apay nagitigon dahoy Manong Nemi nga sinirreknak nila kay Baldo iti unang ti banyo. Imbag talaga ikisak Manong Nemi kad adamat imarayat kanyak kat saan nga nagbalay. Nga manipod mat idin Manong Nemi saan akong ngagdigos pay dito'y balay. Ijayton balay dalulo magno ken nilulasyon ti pagdigusak. Ison ti pagdigdigusak. Ken saan ko pulos sumalipatan Manong Nemi nga dadaan nga clutch bag ko nga datay igpilak. Nga adda immo ko iti uneg deta nga clutch bag. Naminsan kon nga inaramat deta nga immo ko kadagiti dakas sa panggep ni Tata Baldo kanya. Tano kasta nga adda panggep na adakas kanyak Manong. Wen irwar ko ti immo ko sa ko. Isagana padasam tumasadag. Papatayag ka. Pinadas nakmay Manong Nemi nga inarem ni Tata Baldo iti santong dasalan. Agregregalo, nasayat kampay di kanya. Ngam sa anak nga maalat ti santong dasalan, ore santong paspasan. Matayak pay, sakbay nga maarabid na ti kayat na. En ti saludsud ko Manong Nemi intun kano, ngagpating ka ti kastoy nga mapaspasamak kaniak.
Inton ka ano nga dinaktrata rin ni Auntie Marga kas alila. Inton ka ano nga marignak ti pamateg ti maysa nga auntie. Inton ka ano sa dinot pagpatinggaan ti kasto nga panagregregat ko. Inton ka ano nga makalibas sak iti impyerno manong nemi. Happy ngamin nga natay ti inak gapukan nga. Happy ngamin nga pabasulan nak ti amak iti papatay ti asawat. Happy ngamin nakas kini Auntie Marga tinangala kaniak. Kumakit impan na ko ni ti bayang punan na sesi at kumapay. Kumakit saan nga iso itinangala kaniak at kuma bay sabali nga nanghala kaniak nga nasiya at iti panagpuspuso na. Apay nga ni Auntie Marga. Ti pay mismo nga kabsat di inak isupay iti mangirurumen kaniak. Nandala ko mana siya at ti panagpuspuso na nagarim kaniak nga baro. Tapag kitaraya kun kan kuana. Ngem awam mo tagarim kanyak manong takabutang damat ni Tata Baldo. Tas laku ko anak kanu ni Tata Baldo. Ngor-orayan na laingan nga malukoy na tiriknak. Tapno ni kastakit voluntaryo nga mayata kiti kayat na. Ngem te ko nakon manong. Matayak pa'y. Sakbay nga maramid na ti kayat na. Wen manong nemi di makastreka konti solar. Ti balay da lulumagno kini lulasyon. Rinugyakon tinagkaykay manom nemi. Kinagkayak da kiti bulong, nagwang nga bulong ti mangga, chiko, kanda dumapay nga muyong, at dati aglawlaw ti daan apanakkilan nga balay. Nilulumagno manom nemi ti masidag. Nagkapekan. Ha, Maria. Uwin lolo. Nambigat kan. Sampay lolo. Alakit ha. Yung kapailaw mamigat ka muna. Lolam nga syunti nagluto. Mas jay pambigat. Kumusta ka? Nga simang pwede jayan dante. Gagangin lolo. Napuyatan akmanin. Itakang kanayon kanila tangad. Dada kita'y barkada na iti nga marga nga giinom da. Un lolo. Sa nadakon sa jay siya tibaunan da ore ko man makaturturo ka akon umay nakturiinin ni Auntie kung taranak madyak agkuti napadasam ka din tinag-report kini kapitan di kas nga panang balbaltrato ni Marga ken ka napadasa kon lolo ngem kaduamat ni Auntie Marga ni kapitan ore pwede ka dumang opisyal. Po, no, kaya't kumada dyan nga Marga, nga dito'y kalatang STD, stay in ka. Hindi naman kayat. Awan no kat bugarin ng lolo, no dyak agawid. Masasyanak ka, Maria, agan anos ka. Sa amuli-plipatan tiyang kamang kiniapot Diyos. Da kami kinilolam, ipampamuspusan mo na ti amin tapno mapasamak nga agtalinaed ka dito. Ayun, teko namin nga rodan nga umot kami nga karbengan meet at damat pala ngamin ni Antim, nga sinig nga kabagyam. Ayun, isus ba, dano makapasyar kam to sa sentro. Rasik tuman ti, makisarita ka nagiti pulis sa jeta. Ay, masapol nga. Ay, masapol yan. Bama nyo lolo, saan nyo luta mong panutin dahi ta? Alangar, di kangarot banganin. Imuna kam latayin, ginilulam nga namigat. Alan, elkan, tapno dapig sam. Samon to ituloy tagtrabaho. Manong nemi kinapudno na nakit namin adwak mitin nga nagkapang kinikapitan. Manon nga kapitan, manong nemi, iti nagkapitan nga nagkapanga. Ngimawon sa baling nga bagada no di, anusak ka nun ni Antik. Agtong palak ka nung amin tapno sa anak nga dangran. Napadasak pa yun, nagpulis, nag-report iti pulis man. Agad siyempre, may adik iti pulis. Ngam tsaka mo manong name iti nalaing mo iti sarita ni Auntie Marga. Nga kalpasan nga nakapanaw ididag iti pulis, manong name kasta unay manin ti panang mansuna kanya.
No apay ka nga napanak nagpulong iti pulis. Manipod met idin manong nemisan kun nga inulit. Tawari nga anyat araramidek. Awan tinatino ti panunot na nga mangisakit kanya. No di kat ni anti margalaeng manong nemi ti patsyenda. So, kang kanahin ko salud-salud-suden. Inton ka ngagpatingga ti kastoy, amapaspasama kinibiyag ko. Edi makapanganak manong nemi nagdalusak. Ti magpindasan na dududwa dalang at handamot nga nawara. So ngagagaila sa plidak, punasa, gagangin na tapok, tanong na dumag at naangin, kat sumrek ti tapok. Di magpindasan na manong nemi, nakasta, ngagtrabaho ak, napintas doon, ti pa naglingit ko, bagsyon tumatin manong nemi, nga umuno na akton ngagdikus, sa kunto alam, dagiti mureng, dagiti lakay ken bakit, kalpasan na kit inaktumot labaan. Adawasing masinda manong nemi ngem kayat da talakay ken bakit nga hand wash ti mapasamak. Hamat ket diunon na rugit ta hamat nga dugyot manong nemi dakiti agasawa nga lula ken dulo. Naawan ton ti ubrak manong nemi sakbay ti pangal daw. Ayaban nang to di lulasyon. Ay, manak man. Gabutan di ito'y uban ko, Maria, balasan ko. Nagtungpalak tumatin. Lula, ibagbagadan no kasta nga gabutan nyo dagito uban nyo. Umad-ado ka no? Magpatsimot. Isog ka po na nga gabutan. Tapos no magsayan. Unang nga, amamang pa yung gabgabot at ti uban nyo, lula. Di mo itlang maibos. Oray na kasi nga, ada maghabot ko, kasladan tumanin tumaod nga uban nyo. Ano ti plano, mitibiyag mo, balasan ko. Siyak siya ti tao nga akong plano na tibiyag na. Lula, yung may salang ti kahit ko. Makalipas sakit impyerno. Impyerno ka di, ti pangibilangam, iti kadam iti na dyan marga nga ikit mo. Wan lola, manipod dadan puot ko. Amang pa'y pulos ti panangiparik na ti ayat na kanyak. Kung konak nga rod lola, nasasiyat ko man sa ang isot na nga alakan niya. Impanakla ko man ti ampunan. Nakasan ako mga idadakit ba, ampunan kat adarantanakin ka. Ang may samat at bakit nga balasang isuna. Ang gamot na awalan tinginam, inala na ka, ninsalakan na ka, di kapaya, kaya't di amang nga papatayan na ka, tagbagtit na di amam. Tiranda na agad talaga nga, binag na ka, pinadakil na ka, tapno adag serbikan ko na, tapno adag pagsanggiran na. Tadno adag sapol, iti kasapulan na. Ngayon kumang isot agtrabaho, para keng kuwana, para kada keng adwa. Baga na nag-graduar ka pwede high school. Mga lola. No kumatakayat na nga talaga, nga dito'y kalatan, napintas ko ma. Tamabalinta ka matapagbasain ng ti kolehyo. Inakasaysayat ka manipudidik at sikantag sa serbi ka na kami. Ano bakit din na panggap mi ni lulum nga magno nga kwartaan nila isunan? Yan sa akin, kit kwarta iti masapul na. Itadmikin ko ano, iti masapul na. Basta ipalubos ng agyang ka dito'y, tapno dito'y ka, nga saan nga dusahan na kan nga dusain kin bugbugaren. Mayat ka dito kasi di lola? Mayat Kasla, sday sweldom, itadmikin ko na. Di, saan mo na kaya't nagiti anak mi, kini lolong? Ikanyo din ti kwarta at di matagbambanog ko na. So nga, kastat panggib may kumangam, sama na kaya't na kita anak mi. Tun ka ano man ti pa nagbakasyon na kita anak yun, lola.
Agad lamarbaran ka na ito, may kakapasko agad nagbakasyon namin. Agad anos kan tumanin at siksikan to laeng ti mga sikaso kada kwada. Dakil mat nung katitanda kanya, Lola, ano ado kayo nga Serbiak? Ang papanan natin, dakil kwartang itid na, itid me. Alain amin ti ikit ko. Nga kaslap kang kanayon nga agpapiyas tayo suna. Kanayon nga agpadpadaya. Damor nga do kwartang itid bukeng ko na adadumat ti aharak kada pulutan nga magatang na umad adumat na ti barkada na nga makiinom kay makipulutaan. So nga talaga nga. Ala, italik mo laingin kinapo Diyos ti amin balasan ko. Labarbaring no. Makaakal ka iti sidong dahi dyan nga marga. Nga nakautangam tibiyag mo ka no. Nagrikit ka din na bayadan na nga utang mo keng kuwana. Nga gapu keng kuwana kat naisalakan ka. Nga natay ka kumaitan. Napimbinas kumapay no sana kung nga naisalakan Lola. Ay ada plano ni Apo Diyos. Iso nga naisalakan ka, balasan ko. So at saan ka mapukahon namnama. Manong Demi, alas 7 tinabi iri agawid. Kas kagangay manong Demi tap naawanin ti problema. Inyawid ako ni Auntie Itis Daen na. Ken kanin na pa yun. Ninayunan pa'y dalulukin lula, ta sigurado. Nga daman hindi kita barakada na. Nga giinom, kadagsapol na ti pulutan. Kadagpaiso manong Demi. Nagdadamanin. Apita ka lang. Kit gagangay mitlangan ti kangas ng oras nga gamit. Ano tignan? Mudoy. Si Daen ken pulutan. Ay, kan mo to nga roden. Nagbayag ka na ya. Ano ba? Ano? Anda ba na newas ka pulutan tayo? Kan tapay ka din. Si Daen. Rapin tapay di mangan. Tapno, napapao ti jamming. Sumbre ka kuman manong Nemi idi ada mangigawid ka rin. Tatabaldo? Hay. Ibatan nyo ti imak. Ibatan ti imak. Abay nakakagigaw ka kanya. Yung nagbalanak matanga na siyat ka. Ay, huwag kami Maria. Nasingpitan ni Baldo. Kinam kita. Itepe lang pilpilitan ng uminom ng dinakanong kaya't tuminom. Gapukin ka kano, agbalbaliwan. Ano, balakayat mo kinabayagan nga balo ni Baldo. Ako mati problema yung kada kita anak na, dadamat ang amin asawa na. May sahang agbibiyag ni Baldo di balay na, kat kasapulan natin sa baling asawa, kapata natay nga rin ti asawa na. Nagbalingkan to nga prinsesa iti sidong ko. Maria. Why? Nagbalingkan to nga prinsesa. Dito kinapintas mo. Nabayag launay nga kalkali kagumak nga salang nga makita, masirip, digiti adda ti barukong mo, kanti salang mo na digit maprusan. Bastos ka! Apay nga prusan! Anong Nemi? Inaprusan na dito barukong. Narukatan nak manong Nemi kit ti klats bag nga igpilak. Hindoar ko di mo ko anong Nemi kat dada. Nabatasan! Hoy ha! Hoy! Maria! Auntie, urisi ka. Aging tuturid ka. Nag-alalisto nga agawag na naging mo ko. Napipisa ka kadigim siya. Padasem! Padasem! Oray araramidem tatabalyo. Anang balyo? Baldo. Tsaka pa yun mabalikas tiragan mo. Matakayak pa yung muna. Sakbay nga maaramid mo ti kayat mo. Manong Nemi si Maria ka kuniti unig. Pauna yun di kastoy. Imbes ko mga isakit nak ni Auntie. Ituron nakpay. Nagseba kini Baldo. Agin sisimpit lang deta. Di nakmaala ti santong paspasan. Pinadas na ti santong dasalan. Dakal ti pamatik manong Nemi. Nga inton maala ng ti kayat na kanya. Baka nakarkaron to pa iti pamayan na kanya. Ngayon ti araramidin ni Auntie Marga.
Sigurado, nga ayab dito'y ayab dita. Taramidan da. Tunan manen, nga makaturo ka. Tano maturo ka, kumainak batriingan, tiikit ko. Nga orisan ko mga naskin nga pabauran na. Tiladat pagbauran na kanya. Ay, doon ka, Diyos ko, nagsarding tikas to yung mapaspasama kinibiyag ko. At ako man naturid nga lalaki, nga matino, kaya napintas ti panggap na kanyak. Taitaray nak. Ngam kasano? Sino? Kabuteng damat ni Baldo. Manong name iti pagpindasan na kaniti nga rabi at nakaawisan da ngagbabarkada. What? Pinanawan dalatan manong name iti sangot ti balay nga sadda kanit ibus ti pulutan ken ti arak. Amok maten manong name iti galad nanti. Asa pulan nanto digiti sadda ka na ibus isuging paknik. What? Nasyat na tapno makaturo ka masapa ko na. Santo nga nga disturbo nak nanti into sumangpat. Katriingan na. Bari nga saan nga sumangsangpit. Agpaiso manong nemi saan ko napasangpit na anti. Ngamin lutwaklat ta manong nemi pamigat na. Sak nang ibati iti kwarta. Taamok manong no awan ti kwarta nga ibatik. Umay naktuntunan ni Jabalay dalulo magno. So nga nang ibatik lat manong tainal daw ng ikandak. Dagiti agasawa nga bagat kan lakay. Iti pa nakatandan ko iti dahit may nga aldaw. Tamuda manong nemi. Nga no awan timated ko akwarta kini anti kat talagang siyak tinakakaasi. Gabutan mo ka natal na manong nemi data nga bigat. Dito yan balay tinagdigusak manong. So nga nabangluak manong nemi nga napan iti balay dalulo magno kini lulasyon. Nasdawak manong name iti adana pintas nga kotse. Iti sangot di balayda. Iti uneg ti compound. Ada si Mangpet. Kada kiti anak na. Nakunak tinakim ko. Gawain manong name nasapaak. Gabutad damat tulbek ko manong name. Tinulbek kak ti mentor. Rosak nagtaros iti kusina. Ampay nakariing manong nemi ti bakit kan lakay dat gapunan no apay nga siyak ti nagluto ti pamigat da. Ni Lola Sion ti muna nga nagriing. May baga bigat yung Lola. Ay, nasapa ka. Ay, dahil man ti lutwem. Malaasang ko dahil ito ti paborito na. When imasam ti mangluto Ngapatan no, naimas ti lutom. Baka ibaganto nga na nalaing ka ngagluto at naimas ka ron. Sino Lola? Ay day, may sagada kita po kumi. May nagbakasyon. Dakmanan mo, tabiglaman tila tangada. Sino Lola? Reden tinagan na. Inaw na ngamitis ka iti monotaw mon. Ag-19 akong Lola. 25 na. Inaw na itin ng mga tawan. Reden tinagan na. Iti katutusuan nga apo kami kini Lolom. Saan nga may isusuro? At gapot-gapo na siguro nga imbaon da papangkin mamang na dito ang probinsya. Barbareng kanon dito yung agnakam. Ngayon kasano nga tanga agnakam. Matibang panakam kong kuwana. Loko-loko. Ngayon, nag-graduate kayo di ati college. Ngayon din naman itrabaho. Barakali dito, barakali dito, babae dito, babae diyay. Babaero. Akit gagangay at nagwapong sa dakwarta na sino man akursunada na agad na mabalin nga maala na. Imbas ko mga tumulong kadagiti negosyo da. Yung saan? Iso nga rin ti etta kadagiti amin nga pukumi. Ado pwede kita'y pagsakitan ti ulo na kita nagadlakan kuhan at ado na kita'y pagkakasuan na makirambong da kadaan na tiladat ta. Baka dugdro ka Lola. Amat ka di.
Hamit kini nga gararamat ti may parin nga agas. Ni Reden. Diyan lang nga talagang marakada. Inom. Kasi ay, inom. Arak, sugal babae, ngem awan droga. Sugal. Ada amin ditan, balasang kao. Imbagat awan droga. Sugal, babae, arak. Alalok tuan mo. Baka madamdama ka nag-ring to. Nakadalusakon ka nakalutok ka nakadalusan manon nemi nagriing matan ni Lolo ngem dayjay apu ko da nagdagan kano ti Reden ket saan kanumot pa nagriing. Buwan manong mabalin siguro anong nemi nga nabartek kunada. Tadinteng kano manong nemi alas 10 ti rabii. Manibot sa syudad. Nga didumtengen agpupungtut kano. Gabota masuron. No ape ka, may ibaon iso na dito. Pinaritan da, nga talaga, nga makiyap, sinarak manin kadagin barkada na. Ada kano, intugot na nga arak, kat iminom. So nga, siguro kat nabartek. So nga, aldawon kat ampay nakariing. Inalak manong nemi dagiti murenda. Wine. Nasdawak. Itamang palang adok. Napana ka naglaba manong nemi. Itilikod ti balay ti ayan ti paglaba. Manong nemi malasing ko dagiti kukwa wunumureng dagiti agasawa nga bakit kadlay. Sanda nga kukwa na ito eh. Kukwa na jay. Apu ko da. Kan adapay Atapay. Brief. Wow. Nagpintas nga brief. Kita pa malang aglaba active brief. Adamat brief ni Lolo Magno. Panty ni Lolasyon. Ngam saan da pa pinalaban kanya. Tanog digos dan. Labaan dan. Itama pa lang ang brief na labaak. Na sagot nga naliklikan manong naiming nga inahangot ko na nagbasit. Diyan ka napupuutan manong naiming nga tibatog ko nga kwarto nga dati likod ti balay manong naiming kat nalukatan. Napang ko pa inulit manong naiming nga inala ti brief sa ko idangot. Sa ako madlain diso. Nakigtutak. Kaya di mga kutibugkaw tibay sa kalalagi. Ay! Ha? Diyos ko. Abay, naking ka ni brief ko. Bastos ka. Angutan pa sa mo itupak. Ay, kukuha. Naitipon yung tipagyan ng tiburang lolo kinilula. Kaya Jack, amo nga. Brief mo da ito eh. Bastos. Ay, tikit mo sa ngon. Nabaksin ti brief ko? Apay kas na parang akong tumuging na. Ha? Sorry. Sorry, sir. Sa among alablabaan, di kita arwatak. Ilasim mo. Malasim mo ti arwatak. Arwatak na lululain kanilula at labaan. Iko, ituloy ko langan. Nairugig mo ten. Dagang brief. Among lablabaan. Ilasin mo. Umay ko lang dita. Ay, one sir. Ngamat din. Ita pala makangagak ti bugkaw. Dito nga balay. Susapo. Kit imulog ng peson manong. Imuara kit imaytayan ko. Nakabakser. Nakauyos. Wow. Nagguwapo. Nagmacho. Brief ko. Daitan eh. Bastos ka. Ano nga bastos? Amo kong mga brief mo? Apa yung inangot mo? Ano pa ba mga mangot? Sa kasla, bamangsitan ka? Sorry, sir. Sino ka kamin? Siyak ni Maria. Siyak ni...
Para laba, tagabo doon lulukin ni Lola. Nabayag ako dito. Sabi kita lang nga makita ka. Kit, jak ba na mo? Baka, edi umay ka, awanak. Kita ada, awang ka. Baka itala nga, makita na, makita ka. Sabi kasi pa nagsasaom. Wala, nasaya ito pa nagsasaritang kanyak. Kit, bastos ka amin eh. Ay, Reden, Lolo, ito basol ni Maria taape kastat parang bugbog ka muking ko na. Apa nga, intipon nyo na ito, umurin ko ti pagmurgan nyo. Kailan ako madakas na barok. No laban at ara mureng mo. Dati ngamin, mapanagit din, angot-angot ang tibrig ko. Sana itupak sa labang sit. Kapot labang sit siguro No, balasang isuna sa kasta bugbog kawam. Nga kumano balasang? Anya ayat ipagpupungtutam. Hindi rasyo mangpat ka dirabi. Kaya talaga nga pungtot mo, hindi pungtot mo pala ita. Wala makato yan. Tenga mamigatan. Ibati mo na brief mo. Taba mo lang tango. Labaan ni Maria. Ibati mo nga minin. Sir Reden. Manano ko man laba. Hamong ang angutin na. Saan? Angutin to lang ito na malabaan. Katapi ang angutin na malabaan. Katapos sigurado nga nabanglot laba. Manong namin purwak na itirupak. Bastos ka matin. Kinusilapan nakpay manong namin apimanaw. Oo na matin na masasarakan nga tao dito lubong. Magbastos nga lalaki. O pa respeto na kanya nga babae. Hindi makalaba ako manong namin siyempre nagibilagan. Pinag-aabay ko timoreng pinag-aabay ko terwaten ni Reden manon nemi. Brief, short, pantalon, t-shirt. Di mataliyaw ko manon nemi iti silulokat nga tawa nga nagtamdagan na itay binugkawan na. Kitkitain na. Hi, kinanakan ko na manon. Anang hi? Anang hi ko nam? Abay dakas daghay. Abay namin kitkitaan ng kabibuyaan. Abay dakas dumuyaan ka? Di pumanaw ka, di mo kahit mabuya. Nanya klase na itong lalaki. Anak katawa. Awan sir. Kahit ko lang tagkatawa or adot problema agkatawa lang ta. Ado nga may nakakatawa nga tao dito lobong. Nagpiyalaing matmanong apang palagan ko tirik na agkatawa. Tada ka di Robeng nga katawa. Ay magkakatawa. Ano yung klase na ito nga lalaki? Ako malapulos di ba oray ko nga panagsauna nga na siya at nagpadpado dalaki ni Auntie Marga. Manong nemi kalbasa nga nakalaba, nakabilagak, sumarunong aramidek, agluto, ti pangaldaw, tinulungan nak ni Lola. Dahito hoy, tilutuin ta. Amom, magustuhan ni Reden, dahil binuto mi tibigat. Adot na ka na. Bastos mas diya apo ko yun, Lola. Anita ko na. Ay, nabikas lang ka na yun, nagpupungtot. Mababad trip ka no. Tadi na kumakayat ti umay dito yung probinsya. Tawang ka no, tinapintas dito nga makita na. Ti kayat nakaruaman na adda sa dya syudad. Adda ka dagiti mall. Kaya napipintas nga lugar sa dyay. Napipintas mo dito yung probinsya tayo, Lola. Sumuti ko na. So, no, mabalin na ko, magayim mo ta, ipasyar mo man isuna. Lola? Uy, ipasyar mo dito taltalon. Ipasyar mo jawaig. Ipasyar mo jakarayan. Kuyogim isuna nga mapansa jay disawor. Kaya kita awan sa syudad nga ada rito yung probinsya.
Gayamak, tapno kaduwag nga pasyar, wala. Made. Kasano ko mga magayim ko, ante? Ay, ante, lola. Kat, nakauy-uyong. Nauy-uyong pengim ni Auntie Marga. Manong nemi kas idi dati nga numangal daw kami magkilanglangat. Ngam kumisko silap ni Reden manong nemi. Numanang kita, apikit kita na. Ala, natalyaw kalaang sir. Hanak taltalyawan. Jak maimas timangan. Nadamangkit kita kanya. Mabaspasama kang kareda na po. Kasla ka aginaw. O no. Salang aginaw, lolo. Oreta adrasar bak di tangan napkin. Baka saan ka pa nga nakanapkin. Baka madama ka. At ang lalaki nga madama? Reden. Taugalin baro. Ang dati hangwanan ti grasya. Kitagasan ni lolo. Ibaga nakit nga griglaak. Daka no reserbahan nga napkin. Pagdapkinan na. Huna, takas ka lang amin madama, kas ka lang amin aginaw. Ayat mapaspasama ka. Diyan ka mo, lolo. Ngam kaslasaan ko, kayat na makita ta pa nagrupo-rupo na katulog yun. Sorry. Man, Sir Reden, agawid akong sa Jibalay. Tapos saan ako na makikita. Timakdarak manong nemi, ay. Aga nga tumakder, ituloy mo't mangan. Saan nga ni Reden, di matong palid dito nga balay. Ang mga nung siyak tigapunan, no, apay nga, saan nga, napindas pa nagbakasyon na dito probinsya, lolo. Ay, babam na tayo suna, madama nga ron. Madama. Nagkamuno aginaw. Isunti timakder, manong naimingkit, nagburagsot nga pimana. Reden, nagsumli ka tayo! Reden! Lokot to yan. Hamo mga ipakat dito yung probinsya at kinatanggit ti ulom. No saan na ka man nga maisuro da dati kini mamim. Sak nga lulom ti mang isuro ka. Sak ti mang tokor tasaram loko. Bastos ka. Agsubli ka dito eh. Ay, hani. Tapusom. Reden, apo, agsubli ka kami yan. Abo pag-haiblada ni lolom. Reden! Malong nahimi, nagsubli. Pasensya kayo, lolo, lola. Jesus sa apo ay. Dahil tagat kala problema kininadim. Tatalaga ratanggan di ulo. Di mo abang isuro. Lamangan tayo. Lamangan ka na. Naimas na ito yung luto. Luto na ito ni Maria. Si Kamilag ko na itay bigat nga. Naimas ti luto na. Ay, awan di bagay tikas na. Oo, sa mga paglibagan. Iso man yung tinagluto na. Ilala yung masam timangan. Manong nemi intuloy may tirangan nga awanin tagsasaw. Diyak pakit-kit kitain ng manong. Tama na makabaso lang manin. Ano nga pa nga makakatao akit itapay lang makasara kak tilalaki kaskan ko na. Nakaslakang kanayon nga regla kanayon nga ginaw. Ngayon pasaray manong nemi ilibas ko nga kitain, katsyak tikit kitain na. Huwag, tsak tikit kitain naman. Inimalpas kami nga mga nagtinulong kami kini Lola, nga naggumong, nagurnos, nagginaw. Nagtarusmet manong nemi, dagiti agapo, iti ka salas, ka nagboya, iti si at TV. Aging ganadlaw ko manong nemi, asimrek ni Reden iti salad na. Manong nemi kabutawan ti maubrak di pas pangal daw, at dato'y manan ni Lola, agpagabot manan ti uban. Nireden manong nemi ti tangapik mi. Abi, natanggal ang peso ti ulo ni Reden, Lola. Dahil tanga rin ti problema, di ama kininana. Dua da lang agkapsat. Babae, di kapsat na. Ngayon kasla, ad-adang na di kapsat na nga babae, iti adda interest na. Nga mga sikaso ka nagiti negosyo na. Manong ka dito anak yung lola, talo da.
Dagiti duwa nga babae nga inauna, awan ti problema ka dagiti anak na. Ngayon dato inaudi. Junior, di anak mi nga inaudi. Nga nakaputot ti kaskin din. Nga saan nga di third, nga junior. Ay, iso nga ron, katakupan ng ampo ko mi. Kadagiti talungan na kami kat dito, nga rin, ti talagang buong ti ulo. Barakada siya muna. Yung bagata, napilit siya amana. Kaya, imbaon na dito. Saan ka nung agsubsubli di syudad, no saan nga may karin at ipadagsigsingpat na. Kasi ano nga yung aradbat nga may isuri-sunod to, Lola. Kahit nangigmon mo na di bugkaw ni Lolo mitay. Nagsubli. Ngayon nun dadin at mangbugkaw, nga mangbil no anya tarabidan na, mamanong ang tungpal. Amo, may daw-dawat mi nga, adda ko mababae nga masarakan na nga, mamagbalbaliw kang kuwana. Kas kumantan niya, Lola. Natay pagseryoson ng ayaten. Amom, namin anunan nga imbaga ka niya. Kabayatan nita nga buy-buyaan nagkagbilbilag. Napintas ka kano, Maria. Nimit Lola. Kaya talaga man nga napintas ka. Nga nakasaysayang launay no dahil nga baldo ti pagtungpala mo no sa sinuman dita. Nga unti sa baling nga paginterasan daw no saan nga tikinap lapsat mo. Di mo kadi kaya't kas pagkarigan ta niriden ti mga asawa ka. Hala, Lola. Niriden ti mga ipanaw keng ka dito itap no mapanawam ti impyerno. Lola, kasi lang na kayo mimsublit ako na yung kayat nak niriden, hindi nito ta apapain nak. Di pinakasarita nga na siya. Agregla lang. Lola. Liba, si kabadlatag ko na agregla ngamin. Kinton malpes naman agregla na. Baka naahamon to ni Riden. Saan nga rimrimwar ni Riden iti silad na aking gamano nemi nga nagpakada ako nga gawid. Saan ba nga si Maungo manon nemi nga ng rabi. Tamang rabi akdo nga sakbi nga gawid. Nasang betak manan, manong nemi, ti kaado dagiti barkada, ti ikit ko manong, baon dita, baon jay. Damanin ni Baldo, manong nemi, sinurot nak ti uneg, manong nemi, ginamatan nak, manong nemi, kahit nakaramsan. Iba na nak! Arayatin na! Inapod na manong nemi, tingiwat ko. Teklat sa bag ko, naidisok namin itaya. Manong naming kaligkatak ti limaban. Taon awan ti amok ng mga rayat kanyak manong nagamatak ti silang na ko na nagpatang ka nga kinamot. Anak ko! Ibatam! Galpasan na manong nami. Simbre ka ko nito silet ko. Ngayon, tagor ka. Baka no, pilitan ng harakrakan ti kwarto ka. Di maraya ko manong nami na panalak iti clutch bag ko ti lamisaan kalpasan na iti kusina tinagnaak. Nakatakdaran ni Baldo manong nami kat kamatan ako. Hey! Maria pamanam! Padayag subli ka! Pugpuk kawanak manong nami ni Auntie Marga. Yung saan ako nagsubli. Taray. Kinamat nakpay ni Baldo manong nami. Hey! Magsubli ka! Maria! Huwag ka makaliklik kanya kita! Loko ka! Puko ka! Manong nemi, gabot takabuteng Danibaldo, aw malat mga naw keng kuana at mga gawid ko mati parang kamat na kanila. Buhayin manong nemi, kinamang ko siyempre ti balay, dalulo, magno, kenilolasyon. Manong nemi, nagpukpuk kawa, karayatin dak! Buhayin. Nagparayatak siyempre, kaputa, natartaray ni Baldong imiti siya. Kaya nabanog akong man. Asa daga kon manong nemi, ti ruangan, ti balay, dalulo,
Magno, edita na itiklebak manong nemi kadadatan ni Baldo nakasadag ginamatan na kun manong nemi. Ngim, napuutak langin nga adda nang kugtar kay ni Baldo. Nang ikuti pa nag-react nang ako na nagsasarunot ti kugtar ken danog manong nemi. Aging nga natulid din ni Baldo. Kalpasa nga natulid manong nemi inlusak-lusak pa ti lalaki nga nangisalakan kanyak. Nakatakdera kon manong nemi di malasin ko ni Reden. Napatay mon samot. Sino dito? Ha? Boyfriend mo? Saan ko ang boyfriend? No boyfriend ko kumapay, pagkamatak kumapay laking ko na. Boyfriend ko na talaklakayan? Di ka kadagyaman ganyan? Thank you. Sino na kita si marunong katakwada? Kada kayo. Ikit ko kinagdibarkada na. Hey! Inano yun ni Baldo? Sino ka? Ha? Kasi ka, sino ka? Kahit mo tungpain ka, bayadak tibiyag mo. Reden, ni Auntie ka Margareta. Ha? Sino dito? Pinatansama ni Baldo. Ruming unay keng kuha na, Auntie. Nagamatan na kunta, nakamakam na nga ron. Yung magtadan ni Reden. Sino dito nga Reden? Kanang bibiyang mo kumano siya sino. Si kakaditi mangirumen na magdangdangran kay ni Maria, ha? Kaya nabayada kami ti biyagyo. Sige, alain yung datang Baldo. Paano yun to yan? Hanang mabuting orado kayo. Kartistaak. Lalagplas na kayo. Hala? Kakadwa, bagkatan yun ni Baldo. Pumano tayo dito eh. Imbilin ni Auntie Marga manong name. Ay, sika nga ikit ni Maria. Manik po dita. Tiyakon kaya't madamag ko nga dangkaram uno ungtam uno pagsawsawaan ni Maria. Kaya dita, manik po dita nga rabi. Agyanan dito'y balay dalulo. Saan nga makita na kang ka? Lapamano kayo! Siya, karkaritin nyo. Nauyong ak sa siyudad. Kaya siya tipakat ko uyong ko dito'y. Lapamano kayo! Nakapanaw dan manong naming Jack pala makakuti itayan ko. Yata, ikpilam. Klats bag ko. Nagyan na. Imo ko. Damod gaya may imo ko. Pinsa mo nga, marmarking kuha na itay. Hindi akong malagip. Ginapod no na. Imbagta, nakaruk atak keng kuha na. Luwag namin kanyak dati clutch bag ko, nalipatak iti lamisaan. Iti rogmaan nak ni Baldo. Imbag lagin na panunot ko nga kinamit tipusong na. Iso nakaruk atak. Sa akti marayan nga may dito eh. Kinamat na. Asi marunong matagili kakadwa na. Ano tararami din nagiti kapit? Barangay opisyal to. Kabutang da ni Baldo. Kanunungan da ni Auntie. Ore di kiti pulis. Alam mo yan. Sumarik ka nito nang. Di ka palagkot eh. Di mo kaya? O nagawit ka pala di sidong na Antim. Siguradong mo may naktuntunan dito ni Auntie Marga. Nga dudutin na ka. No sana kabutang dalulo ni Lola. Siyak tikbutang na. Ipakad ko't kinaloko katakwada. Talaga man nga naloko ka. Awan pa nagbutang mo. Talagang ang panagbutang ko. Kaya nakasagana ka matay. Para lang ti babae nga kahit kong isalakan.
Abay yun salakan nak. Na? Tapos kagad ka sa lutsudan mo, apay nga salakan ka? Hindi mo kahit nga salakan ka? Agpapaarayat ka kita, di salakan ka. Ito ng babae, oh. Di na pa mo tagyaman. Di mo amo tagbayad to utang mo ng baganakem. Nagyaman ang itaya. Nagpatada ka lang kay auntie nga. Pag ulit-ulit yung reta nga, diyan ka mo tagbayad, utang ko ng baganakem. Uy, anak kaya't mo nga pagbayad ko, ito parang salakang mukan nga. Ibagam. Kaya't mo ibagam? Sige. Mag-iasawa ka niya. O, niya mayat ka? Umaykan, sinalabay nak man. Oo, saan ka nagkadkadpay? Di mo kaya't kada mga asawa ka, mga panaw ka dito yung lugar? Tapos saan na ka nga iruman antim? Apay, saan na ka may bagay, tipintas mo, kadguwapo akmat? Ano, nagloko ka? Kat ikarik nga sana kung nagloko. Pero then, Sika dinaramat ni Apo Diyos sa magbalbalit ugalik. Kaya di ba nagsingsingpet kon? I love you, Maria. Ah? Oh my kakidit, Marte ka. Ala, sinakruin ako yun. Lolo, Lola, niriden nga po ko yun eh. Sinakruin ako. Manong nemi di makastrik kami dito nagtibalay. Dakkalabalay nga daan. Nga si sasakroy ni rin kanya kastauna iti panagpalakpak. Manong nemi kinragsak. Dalulumagno kinilulasyon manong nemi. Bravo! Bravo, iho. Kasta ipakitam ti kinalaing mo itinasyat awagas. Oh, ipakitam ti kinalukom kadigiti loko-loko tapno agnakem da. Kendap no, agbalbaliw ka magtana po. Lolo, kas nangigyo. Yung maglaki din nagbakasyon na kat naamamok ka nakitak ni Maria. Eh talaga kahit mong asawain. Saan sa amin takayat ni Maria? Idi sunak namin na saan nakasaksak yun nakasta. Kurag ka, jak pa naka-score. Ramanak pa yung bibig mo. Oo. Jak pa lang nakagek ka yung bibig mo. Sika, abay lang. Di mo pa sinumbatan ni Tete, I love you ko na. Lolo, Lola. Ay, ito na kanon ni Reden. Gata lang nga rin ba't mo kayong kuha na? Uri, loko-loko ka. Uri, magsawsaw anak. Nainlapag matadalagang ka. Kahit na sikat yung mga ipanaw kanyak dito eh. Uri, sa dupang ipanam, kanyak, sumurta kayong ka Reden. Awan nga rin tinaaramidan manong nemi ni Auntie Marga. Iti data nga desisyon ni Reden. Saan kami nga nagkaedda, manong nemi kadaydi nga rabi, tamo na nga respetaren ti kinababae. Kabigatan na manong nemi nagkukuyok kaming upat. Siyak, ni Reden, Lolo Magno, kani Lola Sion, nga napang kami iti ayan ni Auntie. Kasi dati manong nemi aduman ti warawara. Wine, riniing mi apilit ni Auntie Marga. Tapno maalak di gitarwatek, kaya naman makapagpakada kami matlayang kang kuwana. Ay, Marga! Ay, tatama, magno. Awan ti maaramidam, oras sa din o pagkamkamangan. Ni Maria, iawid ni Den sa Diyasudan. Ay, saan nga mabalin na, anak kakisuna? Saan nga mabalin? Tanya nga min kunudam kang kuwana. Sinaludsod ni Reden manunimi. Ada utang nang kanyak deta. Natay ko man no saan ko insalakan. Utang na, tibiyak na kanya. Manaw kayat mong may bayad. Tap na sarding amo ni Suna.
Ninto lulon kinilula ti Mang Ted. Lolo, lola, dakiton di magisarita keng kuana. Tayo damat lang nga aldaw. Iyawid kon ni Maria sa di syudad. Nalpasan di pa nagbakasyon ko dito probinsya. Awanan tinaramidan ni Auntie Marga manunemi tiyak mo numano itinted da. Lulo ken ni Lula tapno laing saanen nga griri. Inyawid na karod ni Reden dito iya. Syudad manunemi itinapintas nga balayda. Ngayon niya maamuna kadada ada papakiri mamangna ken tikabsat na. Ket kasta ori tiragsakda manunemi tasyak kano tinamagbalbaliw. Ti kinaluko nga anak da. Nagkalay sa kam nga road manunemi ket kaslasanak pala mamati. Manipod probinsya, manipod iti panakairumen ko, manipod iti nakadado nga rigat ko. Ada akon manunemi ti langit. Matandar madlaing manunemi ni Auntie Marga iti panakikalaisak kiniriden. Ket maragragsakan met kadagpaspasensya anak ko. Kaanakan. Nakagasgasat ka. Iti likodan ti amin. Pakawarin na kadag iti adong nagbasbasulakan ka. Anak ko. No ada ka di kadawakan ka akit sang ka di nga napaidam nga Mang Ted. Auntie, no para iti bisyong awan ti maited ko. Ngem no may karim ti panagbalbali mo ta idjamon ti bisyong nga madi. Ikang ka. Ano kami ti pakasapulam ti kwarta? Tamo ka kwarta ti bagbagan. Ibartek mo, isugal mo, ipay mo ka rin di barkada. No, adan do mapanunot mong aramidan ng pangusaram ti kwartanti. Ikang ka. Ngem, no saan nga nasyat ti pangusaram? Saan ko kasarita ni Reden? Tapno ikang na ka. Alawin. Agbalbaliwak ba't nga Ruden? Naituloy ko tinagbasa manunemi ket ni Reden in paniknek na. Iti panagbalbaliw nan. Inidyan nan ti barkada. Inidyan nan siyempre ti inom, arak ken sugal, agraman babae manong. Wen, gabota sisyak laengan, tinagbalin nga babae di biyag mo. Ngayon di makapagturpusak, ada idin may sa nga anak mi. Timulong akon manunemi nga ni Reden tinangasikason bilang inauna. Ison tinangasikaso, iti negosyo, dagiti nakaikawangan. At dagiti gondaway manunemi nga pumasyar kami kiniriden nakadwami ti anak mi iti probinsya nga naggapuak ket kastawan iti ragsak da lulo magno kinilolasyon anapigsada pay lang. Ket makitak maten manunemi ti panagbalbaliw ni Auntie. Babaen kada kami manunemi na papintas mi ti balay na adamaten mini grocery na nga iso ti negosyo na. Nilakay baldo manunemi adamaten asawa na. Yung tsaka mo, tagbababawi di asawa na tagabutan, naranggas ka no ti Maldo. Nagnakamutin manunemi, dagiti barkada idi ni Auntie. At dan sa baling opisyal di barangay, nga saan da nga basta mabutbuteng, na di kat tagbalid da ganit ker. Iso nga ti barangay idi, nga nagyana, nga medyo nagulo. Ken nagbiyagak anang sagaba, anagrigat. Rimang ayon manong. Simurot iti panagrang ay ti biyag ko. Biyag ko nga siya. Nga nauli lang ang damang nga jak nakita, dagiti naganak kanyak. Nga inruruman nak tinapauta panawen, ti mismo nga ikit ko. Maglakit din ta dimteng ni Reden, nga luko-luko met manong. Nga siya kano tinamagbalbaliw ken kuhana. Siya kano tinakautangan na met, tapno di kasta. Ket natino, naturungnan, tinalinteg na danang. Adda pa'y nainayon manunemi nga anak mi nga maysa ni Reden Jr. kastamutan kini Angelica. Wen. Iti agdama manunemi kamayatan nga nakinsan keng ka, ti details dito ang pakasalita adda kam nga nakabakasyon ita dito yung probinsya. Kat sabi ko manunemi, ta iti na ituding nga kaaldawan, iti kalay sami idi manunemi kini Reden. Iti anniversary mi. 12 years anniversary mi.
wedding anniversary mi ito dayto nga aldaw, February 18, ket iso ti panakaibasa na. Happy wedding anniversary kada kami kinirden. Ket thank you iti anos mo nga nangarunos, ket thank you ti laing mo nga nangibasa. Ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program, Manong, and God bless. Tuy nga rod, makautang nga pagayam mo, Maria. Thank you, Maria. Uutang ti pagsasalitaan. Tuy nga rod, makautang nga pagayam mo, wala na kita. Ala, pag-isuunan ba dati title ti pagkasalitaam nga utang. Thank you very much kadagiti amin ti ano siyo nga nangungput ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Maria.